ndaramukije amahoro y'Imana nitwa Irashampayeline Nduramu mufatanye n'iyo mishinga ntayo ari impande yanjye turafise abana babiri n'ishangatare tuvuga mu gihugu c'Ubufaransa tuganye n'imigambi myinshi cyane mu ruhande rw'umuryango no mu muhanda rwo gukorera Imana mu buryo bwo kuririmba kuko dusanzwe turi abaririmbyi hariho byinshi tugiye gukora muri iyi minsi mike tuzoba dufise bahano kuzokorera cyane kuko indirimbo zitarimo kandi abakunzi bacu bagenda barazibona bukebuke tumaze kwandika indirimbo nyinshi cyane kuko zigenewe n'umutware ariko ndashaka kuvugamo nka zitatu hariho indirimbo yitwa Urugabano hari indirimbo yitwa Imana yashyize amasezerano hari indirimbo nshasha yitwa Ijuru Riratabaye ishema yacu ya YouTube yaraboneka ku mazina yanjye Irashampayeline no kuri Facebook ifataje gukorera Imana Jenny zigira yuko mu myaka iri imbere ku ruhande rwanjye cyangwa ku ruhande rw'abandi bose tuzera nk'akekera yuko bizoba bimeze neza kuko aha turi sibo twatanguriye dutegekanya gukora n'ibindi byinshi dutegekanya gukomeza tuje imbere kugira ngo ibintu bigende neza byakiri neza cyane kubona umufasoni wanje aririmba narabishimye cyane kuko nanjye nsanzwe nkunda kuririmba kandi nari nsanzwe ndamuzi kuva kera muri lise aririmba nako turirimbana rero cyabaye kabaye akaryo keza ko kuvuga ati iki ni ibikorwa twoshobora gushyigikira kugira ngo igitero cy'imbere gihembure imitima y'abarundi n'abumva ikirundi ndetse n'abumva izindi ndimi Imana yoshobora kudushoboza kuririmba. Igikorwa rero cyanezereye cyane kandi nanjye byanteye intege kumushyigikira mu buryo bushoboka bwose. Umusaruro munini tubona ni uwo gufasha imitima no kuremesha ababaye ndetse no kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo Imana ishishikare ikorera mu mitima yacu kugira ngo tubeho nyene nk'ababayeho mu mugambi w'Imana kugira ngo tubeho Imana igomba kutuba ndetse kugira tuze dushike mu ijuru kuko nibwo butumwa bwiza bwo gukurikira Yesu Kristo. Nshaka gushyikiriza abakunzi bacu uko bakemura cyane baho gukora udafise abantu bagushyigikira bari nyuma yawe cyangwa udafise abo barira ntabwo byogenda neza rero turakengurukira cyane abakunzi bacu ukuri Imana bahezagire kandi bakomeze kandi gukorana natwe gukurikirana ibikorwa byacu kandi ikindi naco numva nasa abaririmbyi bo mu Burundi nasanze umenga hari ikindi kintu tutarashikako cyo gushyigikirana cy'ubumwe kuko harya ngo babiri barutumwe turavye hakurya yacu mu Rwanda usanga abantu bashyigikirana abaririmbyi ibikorwa byabo bimeze neza cyane ariko ngaho usanga umwe wese umenga ari wenyine rero icyo nsaba abaririmbyi bagenzi banje ni uko boshira hamwe bagashyigikirana kugira igikorwa cy'Imana gikomeze cyaguke ku bw'icubahiro cy'Imana. Nakongera ko wese icyo yahamagariwe yosaba Imana ikamushoboza agikorana umwete akagikorana umutima ubikunze ndetse n'impano ziziwe zose kuko biraryoshe kuba umuco wahamagariwe Imana igushoboje kubikora hama kandi akabaho kandi no kwama umuntu yiyegereza Imana kuko Imana niyo ibishoboza kugira ngo turonke n'ama inspiration kandi no kugira n'ibikorwa bigende neza kuko igikorwa ni icy'Imana umwana w'umuntu niyo gikora kabiri gatatu bashobore kubandanya atumva ko muri we harimo ukurongorwa n'Imana.